آهنگên sersalanî li bajarê Mosulê li gelek cihan hatine gêran. Mîna Mînesa bajarî û çend cihekên destnîşankirî li Mosulê kevin wekû Xanil Gumrek. Ev cihe bi cihekê şînwarî li Mosulê dihête naskirin. Beriya sedan sala hatiye avakirin. Li Mosulê kevin û li Xanil Gumrek ahengeka mezin hate gêran bê bejdariya jimareka zor ji xêzanên ew ê deverê. Di vê ahengê de xatirxastin ji sala 2021 hate kirin û pêşwazî li sala 2022 hat kirin. Hîvî û umêdên xelkî ew bûn ku sala taze gelek baştir bît ji sala borî û êm nahî berqerar bît li tevaya Iraqê. اليوم كانت مشاركتنا باحتفال ایرو ام بجدار بون آهنگین سر سالانو دناف جرگ باجار موسلی دا لموسلا کون راستی آهنگکا خوش بو جبرگو خلق هان دا جبو وگرن سرمالین خواه با آنهی خود اف سال خیرا بدو جبو موسلی و توای عراقی. هاي المبادرات اللي تصير بالموصل اف چالاکین دهین انجام دان لموسل ابتایبت آهنگین سرسالانو در فتگ جبو آرامیا درونیا ما ابتایبت او خلق آلیا راسته اوین گلک زیان لکفتین جه اگر شری اف آهنگه جبو متشتکی تازه پشتی نمانا داعش. أمنياتي الحمد لله أن امیدا من اوه امناهی برقرار بدو آشتی و آرامی جبو گل عراقی بگشتی و جبو مالباتا منو خلق خوشتوی. بێگومان ئاهەنگên Mosulê kevin û bi taybet li cihekê wekû Xanil Gumrek dihête Yasîn kevintirîn cihe li Mosulê kevin. Merem jî ew bû xelkê ew ê deverê careka dî vegerne ser cih û warên xwe û jiyaneka taze dest pê bikin. اختيار لهذا المكان هو مكان دست نشان کرنا اوی جهی جبر کو جه که گلک کبنه لموسله او ناوا جرگی باجری دایه اولویری دست به جیانه هات بو کرن گلک یا گرنگ ام جیانه وگرنه و لوان جهن شینواری او کبندا کو او خلک آواره بوی وگرنه سر جه و وارن خو برکا اوان چالاکیا جبو خلکی دیار کن اوه باجر موسله او اوه پارزگه ها نینوا. Ahengên sersalanî li gelek welatên cîhanê dihêne gêran li bajarê Mosulê jî taybet li Mosulê kevin. Piştî nemana çekdarên Daeş dest bi ahengan hatiye kirin û sal bo salê ahengên sersalanî mezintir lê dihên û xelek pitir bejdariyê dikin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.